Lutela pa ya bid may magin ni ting bara jake Kitgum district gubo Nyim court pagamente changwen agama ko manywate kilim me parish development model Kitgum district mi bodgen no mer kunong chilling billion na cheltone ario abich ario Byek le me magaman kamendo mi bodgen chilling million mi abir ke pengon abich ndakote obalo ko chilling million mi abich piru bichel marwen wo pala makilim minister pila kom government mapin gidong la dirmen la parish development model gulim kaber managing balja wake magodana tur kacha ki IGG beno beruche kuno wanong report matut ngomo betim komtela makidong logo o kwene onen matut kanki longe mo twin makarbotin niki wanlu television Nyuaro tit kichente chilling million mia bit piru bichel mano wero kimago joma pol ikene kao mane Joel Musisi makimago gen kijo aparangwen mokene makondo dir mapol no aki office mamalo igamente maditi Kampala ayo mago gen ngat ma odorwi liman wer Jovrin Kalisa Matila Konko National Coordinator yup me parish development model ma hotelo witimo ai Kampala ken bene office pa IGG ngankal pagamete mete dero kidong ludire me PDM man parish development model nim Kalisa tene Kitgum district no chil no meronong chilling billion achel tone ario abich ario pimwaka lim ni ento dongang kalmelim omiobot gin chilling million mia biero pierngwen mia bichi kom chente meno Ikom chilling million mia bier kipengwan ya bich gonywaro wakati kilime chilling million mia bich kipiareo ya bichel Kalisa do wani government me Uganda pa umiyo kelim mo ikene te yup me PDM boat Kitgum district wang maguti kichana maka kodua kwa wen kuji % mia chel elim makimiyonim Mapat kikao jomoken magemarogen beneti ye principal assistant secretary man Stephen Omwony Lakwonyero chief financial officer Alex Otim district veterinary officer Dr. Alfred Kinyera district senior probation and welfare officer Michael Ogweng kidong commercial officer Paul Nyero Mokena yetie Gaudencio Ogal Matie CDO, Christopher Kilama Okoth Matie District Planner, Alfred Omonye District Production Officer, Morris Atwom Madong Tie District Commercial Officer, Mokenete Alex Opira Senior District Commercial Officer, Juliet Akelo Matila Dunping a Production Office Kidong Philip Onek Matila Duomar Kapon Com Elsia Beach, Kitgum District. Samuel Komakechi dereva pakao kidong ben report yuni enfuti wingwech echao mecho logangeman Ikare makinido nati matea ke Joel Musisi mateka o Kitgum district ni report moni eno yene kibingo lima ke kwalni weng dok ben juma dome district meno omerkene ni chente man kidwa ko chen Omony ke wano yen enigamo chilling million pirwa biri kom chente meno mano miro bet mefunyo jumagiti sub county district mati sub county dudumati district meno kidong bene chulo oldo chente mo me o join pia bojo mo ber kafunyo dano Lutela district ilokom and parish development model Ogal maugamo chilling ali pemia bir ke piera biru ya bichni wane mon liman no mer kemi bot kin me wil jemi me fonye o wek fonyo woti yo mapore eno ye belni gamo chilling nyero o yene ne gamo chilling million abongwen tona abongwen merwe kidong bene ikato dani group ke kiene bene tie miyongech bolufu la komfonye yo mefu mati ke jami mokene Ikom chende marwe nongete kono chilling million pierangwen via beach. Ngech mawanluo TV ono chimani mano jomama ke makan gibo o Nyim court. Ichi angwen mecha bitman.